Poštovani predstavnici medija, Srpski pokret Dveri se danas okupio ovde ispred predsjedništva gde boravi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najodgovorniji čovek za ovako današnje stanje u Srbiji. Povod naše konferencije je dolazak Volodimira Zelenskog, nelegitimnog predsjednika Ukrajine u Srbiju, što je jedno veliko poniženje za Srbiju, za srpski narod. Šta je važno reći povodom ove posete Zelenskog? Prvo je važno reći to da Zelenski nije legitimni predsjednik Ukrajine. On je 2019. godine izabran za predsjednika i njegov mandat je istekao. On ne sme da raspiše izbore zato što će izgubiti podršku birača Ukrajine jer je slagao birače time što je rekao kada je došao na vlast da će prvo što će uraditi uspostaviti mir sa Rusijom i prekinuti sukobe. Nažalost, on je uradio sve suprotno, razbukto je sukobe sa Ukrajinom i celu zapadnu Evropu je okrenuo na svoju stranu protiv nama bratske Rusije. Sa druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić je ovim svojim potezom pokazao da on nije nikakav patriota, da nije nikakav prijatelj sa Rusijom, kao što znamo da nije prijatelj ni srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Sada smo videli da sve ono što je radio proteklih godina sa Rusijom, ubeđujući svoje birače da je on prijatelj Vladimira Putina i Ruske federacije, je jedna velika laž i jedna velika farsa. Razlog zbog čega je on pristao na ovu posetu Zelenskog u Beogradu jeste to da bi obezbedio podršku Evropske unije za naredne parlamentarne izbore, nadajući se da će Evropska unija time što on prima njihove poltrone u liku Soroša i u liku Zelenskog, pristati na njegovu krađu parlamentarnih izbora koji se očekuju u narednom periodu. Znači, sve ono što je Aleksandar Vučić radio proteklih godina po pitanju ubeđivanja svojih birača na nacionalne teme je jedna velika laž. Predao je Kosovo i Metohiju u ruke albanskih separatista, izdao je Putina, izdao je Rusiju i na taj način naneo veliku štetu Srbiji. Ovo je još jedan dokaz da priča o vojnoj neutralnosti Srbije na delu ne postoji, da se Vučić otvoreno svrstao na stranu fašista. Zbog čega ovo kažem? Malo grubo zvuči, ali Volodimir Zelenski je naslednik fašističke banderovske tradicije iz Drugog svjetskog rata. Njegovi odredi i danas nose fašističke i nacističke ambleme na svojim uniformama. Zato je važno da svi birači u Srbiji znaju ko je Volodimir Zelenski i koga on predstavlja. On predstavlja jednu nacističku ideologiju i na tom političkom fonu dobija podršku od svih zapadnih partnera. Srpski narod će sa ovom posjetom imati velike štete, od ove posjete će imati velike štete. Kao što znamo, Vučić je prodavao oružje Ukrajini mimo dogovora o vojnoj neutralnosti. Vučić sada planira da napravi fabriku dronova sa kojom će se gađati civili u Rusiji i na Krimu i to je samo jedan dokaz za koga Vučić radi i šta on sada na kraju svoga mandata mora da uradi. Znači, mora da uradi sve što je na štetu srpskih nacionalnih i privrednih resursa. Kao što je prodao zapadnu Srbiju Nemcima za izgradnju fabrike Rio Tinta, kao što je prodao srpski narod na Kosovu i Metohiji, sve srpske institucije dao u ruke albanskim teroristima u našoj južnoj srpskoj pokrajini, tako je i sada u stanju da uvuče Srbiju u rat sa Rusijom, da zabije nož u leđa ruskom bratskom narodu i da na taj način se svrsta na jednu stranu, a znamo da Srbija kroz svoju istoriju nikad nije bila na strani nacista i okupatora. Zato Srpski pokret Dveri još jednom ponavlja da je jedini spas za Srbiju da se sve opozicione stranke odreknu učešća na izborima, da svi zajedno podržimo studentsku listu, jer jedino studentska lista ima šanse da pobedi Vučića, a da nakon toga uspostavimo red u ovome korumpiranom, kriminalnom društvu i da uspostavimo normalne odnose sa svim međunarodnim partnerima samo sa jednim ciljem, zaštitom srpskih nacionalnih interesa. To mora da bude politika buduće vlade, to mora da bude politika Ministarstva spoljnih poslova, da prvenstveno gledamo srpski interes, a ne interes zapadnih mentora koji su nas naterali da potpišemo i Briselski i Ohridski sporazum, a znamo da je sve to bilo na štetu srpskog naroda. Zato još jednom ponavljamo, Srpski pokret Dveri osuđuje dolazak Zelenskog, osuđuje Vučića, njegovu spoljnu politiku koja je najgora spoljna
politika u istoriji Srbije i podržavamo studentski pokret, podržavamo pobunjeni narod i očekujemo da uskoro Aleksandar Vučić padne sa vlasti. Gospodine Kostiću, kako komentarišete to što je na patriotskoj sceni bio je proglas protiv dolaska Zelenskog, ali u tom proglasu nemamo ime Vučić, na jednom mestu samo onako pežorativno predsjednik Srbije. Jel možemo i sa takvim proglasima da se nosimo sa ovakvim izdajama? Ja bih ovde postavio pitanje svim lažnim patriotama koje se zalažu za poboljšanje odnose sa Rusijom, sa Ruskom federacijom, kakav je njihov stav, ne prema dolasku Zelenskog, nego prema politici Aleksandra Vučića kada je Rusija u pitanju i kada je njegov odnos sa Ukrajinom u pitanju. Zašto se ćuti? Zašto u tom dopisu ni jednom rečju nije pomenut Vučić? A svi znamo da je Vučić najodgovorniji za prodaju oružja Ukrajini i za sve ovo što radi u sukobu između Ukrajine i Rusije. Znači, oni jednostavno, većina od njih, patriotskih i intelektualaca i partija i pokreta, ne sme javno da osudi Aleksandra Vučića. Šta je uradio Nenad Popović po pitanju dolaska Zelenskog? Šta je uradio Aleksandar Vulin? Šta je uradio Dušan Bajatović? Da li smo čuli njihova saopštenja po pitanju dolaska Zelenskog? Ne, o tome ne sme da se priča. Takođe, ovom porukom želim da pošaljem poruku i ruskoj ambasadi u Beogradu da nema smisla više da podržavaju i ćute na Vučićeve izdaje koje u kontinuitetu radi prema srpskom narodu. Znači, ruska ambasada ne sme da se meša unutrašnje političke prilike u Srbiji, ne sme da podržava Vučića ako znamo šta je sve uradio na štetu Rusije i na taj način da urušava poverenje srpskog naroda prema Rusiji. Na početku specijalne vojne operacije 80% srpskog naroda je podržalo Putina i specijalnu vojnu operaciju. Pitanje je koliko sada podrške Rusija ima u srpskom narodu posle loših izjava i iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije i iz ruske ambasade u Beogradu. Znači, ruska ambasada, Ministarstvo spoljnih poslova treba realno da sagledava stvari, da prihvati činjenicu da se na srpskom političkom nebu pojavila nova opcija koja će pobediti Aleksandra Vučića, to je studentski pokret, i da gledaju na sve moguće načine kako će da uspostave komunikaciju sa mladim ljudima, sa studentskom listom, jer će studentska lista u budućnosti voditi Srbiju. Sa druge strane, imamo i ovu jedan deo prozapadne opozicije koja geopolitički se slaže sa ovim što radi Vučić, misli da je to da je to pozitivno stvar, i taj deo opozicije preko zapada i govore o tome da je moguće promjena vlasti sa SPS-om, sa, kako oni kažu, pozitivnim ili zdravim delom SNS-a. Jel imate poruku i za tu, nazovimo, opoziciju koja je kao anti-Vučićeva, a opet bi da nastavi njegovu politiku? Šta mi možemo i šta srpski narod može da očekuje od opozicije koja ne priznaje teritorijalni integritet Republike Srbije, i o tome su mnogo puta govorili u Skupštine Republike Srbije? Šta možemo da očekujemo od narodnih poslanika koji su potpisali rezoluciju o Srebrenici gde srpski narod treba da se proglasi genocidnim? Šta treba da očekujemo od opozicije, prozapadne opozicije, koja ni jednom rečju nije ništa rekla povodom dolaska Zelenskog u Srbiju, a znamo da je Zelenski podržao i čestitao Hrvatima godišnjicu Oluje? Šta mi o njima možemo da kažemo? Mi znamo da takav stav kakav ima prozapadna opozicija u Srbiji nema podršku ni 15% ljudi. Znači, srpski narod je patriotski nastrojen, srpski narod je okrenut vekovnim dobrim i bratskim odnosima Srbije i Rusije, i nama treba u Srbiji da bude kandidat i za predsjednika i da politika bude nacionalna i patriotska politika. Jedino takva politika, patriotska politika, može da pobedi Aleksandra Vučića, koji je na toj politici došao i postao predsjednik Srbije i pobedio Borisa Tadića. Nažalost, sve ono što je Vučić radio posle dolaska na vlast je jedna politika koja može da se sravni sa politikom Sonje Lik, sa politikom Pavla Grbovića, Čede Jovanovića i takvih ljudi koji nikakvu podršku srpskom narodu nemaju. Zato mi nema ništa niti možemo išta da očekujemo od prozapadne opozicije. Mi jedino što možemo da očekujemo jeste da mladi ljudi koji će voditi ovu državu, koji će biti deo
te studentske liste shvate da unutrašnja politika Republike Srbije će se voditi na način da se iskoreni kriminal i korupcija, ali moraju ozbiljno da razmisle o tome kakva će i spoljna politika Republike Srbije biti. Ne možemo mi da očekujemo podršku iz Brisela, iz Berlina, iz Londona, ako su te države priznale nezavisnost Kosova. Kako mi možemo da očekujemo podršku od Brisela i Berlina ako ti ljudi ne poštuju nas i ne poštuju naš integritet? Da li se jedan zvaničnik Evropske unije oglasio po pitanju etničkog čišćenja 200.000 ljudi iz Krajine? Da li jedan zvaničnik Evropske unije? Jedino se Ruska federacija oglasila po pitanju obeležavanja Oluje. Znači, mladi ljudi, studenti moraju da razmišljaju u kom će smeru voditi srpsku spoljnu politiku, jer to nije ni malo bezazlena stvar. I zato sa te strane očekujem da će oni biti mudri kao što su bili mudri do sada i da neće očekivati pomoć od nekoga koji Srbiji nije dao pomoć nikako zadnjih 25 godina, osim što na sve moguće načine gleda da uruši naš politički suverenitet, da uništi privredni napredak time što će kupovati naše privredne resurse budzašto, od njih ne možemo da očekujemo podršku. Hvala.